Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukunda n'ubundi Intare Official. Turaje nanone tugiye kubagezaho amakuru agezweho nayahe kuri aya amanywa. Tugiye kwibanda kuri byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku mubare w'abasirikare bivugwa ko barashwe na drone y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi yaje kwikora mu nda. Umubare ukomeje kugenda wiyongera. Amakuru dufite nuko bamaze kuba benshi. Turaje rero tubive imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa, tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane iri kubera muri Walikare nyuma y'uko M23 ideployed ingabo zayo mu gace ka Kisone ndetse naho bita Bukonde. Ahangaha rero naho hakomeje kuvugwa byinshi. Hanyuma turaza kugaruka mu by'ukuri ku makuru avuga ko abatumiwe na Fondation Thabo Mbeki kugeza amagingo yabo bakomeje kwangirwa kwerekeza muri cyangwa se bakomeje kwangirwa kwerekeza muri Afrika y'Epfo. Harimo bamwe amakuru mfite yuko bamaze kwamburwa pasiporo zabo, yego pasiporo diplomatique zabo zikaba zamaze kuba bazamburirwa ku kibuga cy'indege cya Njiri. Turabigarukaho. Hanyuma tugaruke no ku mubare w'abatumiwe abaribo ndetse n'icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibivugaho. Turaza kuba twerekeza muri axe nyinshi, turebere hamwe inka zasahuwe muri axe ya Mokoto, mu gihe Clever Bemba kidushakishiriza amakuru ya hariya ndetse ashobora kuba yamaze kuba aherekeza. Araza kuba tubwira uko situation zikomeje kwitwara. Hanyuma twebwe turaza kuba dusoreza ku nkuru yuko situation imeze itangira ry'amashuri mu bice byose, icyo bita rentrée scolaire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imeze ite. So munyemerere rero amuze kunyemerera amakuru yacu tuze yagendamo gake gake kabisa. Na amakuru y'amanywa biba bisaba kugira ngo tuyagendemo buhoro kabisa. Hanyuma kugira ngo n'abashobora kuba bari navuga ngo isaha wenda bari nko ku meza ya masaha ariko urumva ni nyuma ya saa sita mo gatoya, ariko kandi hari abandi bo nibwo babyuka. Ubwo turabasuje mwebwe. Cyakora cyo ndabizi dufite abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Abari bavandimwe baherereye hariya Norvège turabasuje, bari Belgique mu Birigi turabasuje, abaherereye mu Bufaransa turabizi ko turabafite kabisa, turabasuje. Leta zunze ubumwe za Amerika tubahaye ikaze, ariko kandi ndetse abadukurikira ariko di Australia naho niba hari abahari mutwandikire mutubwire yuko muhaherereye, n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika mwese tubahaye ikaze muri aya makuru y'iki gica munsi. Hanyuma rero natwe akagripe kashobora kuba kari kutugeraho, ariko turagerageza kuba ko ndabona kwa mutu naho ndabona imirwano yakomeje kwa mutu ubwo, ndetse na Irumu muri Ituri naho ndabona hari abishwe. Hanyuma mu gace ko bita Gakenge ari kumvikana urusaku rw'amasasu kano kanya ubu tuvugana. Ibintu bitoroshyera n'ibindi byinshi. So rero ngewe amakuru aho tugiye kuyatangirira murabizi neza cyane ni ku mirwano. Tugiye gutangirira muri territoire ya Walikare. Ariko se FARDC bahora bashyira kuri 8e place, ariko mukabyara uru rutonde narwo rwa hanyuma ndimo ndabona hano Bertrand Bisimwa kabisa yamaze mu by'ukuri yatitije ikigo cy'amashuri cya College Muhanga, aho yari yagiye gufatanya. Ndamubona Corneille Nanga ahari, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, yari hamwe na Bertrand Bisimwa tayari bari bamaze kuba bagera ahangaha na guverineri, yego officiellement bari bagiye gutangiza umwaka
w'amashuri. Urumva ko rero byari ibintu byiza cyane. Ni mu kanya nibwo bari bagiye gutangiza umwaka w'amashuri 2025 2026 cyangwa se ibyo bakunze kwita année scolaire 2025-2026. hanyuma munyemerere dutangire muri territoire ya Walikare. Walikare bimeze bite mwabantu mwe? Walikare kabisa. Amakuru angeraho arambwira ko nyuma y'uko mama 23 igiye kwideployinga mu agace ka Kisone muri territoire ya Walikare, muri axe ya Kisone n'agace ko bita Bunkunde. Yego, amakuru avuga ko abaturage bahariya bitewe n'ingabo za FRDC zari zimaze iminsi mu by'ukuri zihari. Ndabizi ko hari hano ni muri direction ya groupement ya Kisimba. Yego, ni muri Kisimba, akaba muri secteur ya Wanyanga. Imirwano yagiye habera yagiye ituma abaturage benshi bahunga bava muri utu duce bakerekeza mu bice bigiye abitandukanye byo mu mpande. Bamwe bakazamuka bakerekera muri axe ya Zampeti za Minjenje, aho ngaho akaba ariho bajya. Abandi bagakomeza bakajya za Bukumbirwa na Rusamambo ndetse na Buleusa. Rero muri utu duce ku munsi w'ejo, mbere yuko umwaka w'amashuri atangira, nkuko twagiye tubitangarizwa n'inzego zibishinzwe, bavuze ko ngo mama 23 yajyanyeyo ibirindiro kugira ngo ibigo by'amashuri byahariya bitangire bikore, kugira ngo ibigo by'amashuri bitangire bikore ibintu bigende neza. Amakuru ahari rero akavuga ko mu kuhagera hari force nkeya za FRDC ndetse na Wazalendo mu gace ka Kisone. Byaje kuba ngombwa yuko muri iki gitondo bahageze ku munsi w'ejo bajya hariya murabizi ko umusozi wa Nkombe nawe uraho hafi. Byaje kuba ngombwa ko mama 23 yideployinga mu gace ka Kisone ndetse naho bita Bukonde. Bageze Bukonde rero baje kuhasanga noneho muri iki gitondo ingabo za FRDC zari zisanzwe zihari. Uko byaje kuba ngombwa yuko babahavana muri iki gitondo. Niyo mirwano mwumvise yabereye mu gace ka Kisone ndetse n'aka gace ka Bunkonde. Ni mirwano amakuru ambwira ko itatwaye iminota 40 batarabavanamo, batarabiruka. So navuga ko ari uko nguko situation imeze. Gusa amakuru akavuga ko abaturage bahangaha mu by'ukuri ngo bishimiye ngo kuba M23 yahinjiye. Hanyuma akavuga ko M23 nyuma yo kuhagera ku munsi w'ejo tariki 31 ngo bishobora kuza gutuma abanyeshuri bageze ku 5,000 ngo nyuma yuko ibihumbi bigeze kuri 700 byaba byarahunze muri biriya bice, ngo ariko ngo kuba bahageze bishobora kuza gutuma abanyeshuri 5,000 nabo bemererwa gutangira amashuri cyo kimwe n'abandi. Urumva na gace kari habite kaba gatuwe par rapport vraiment y'utundi duce muri Walikare. Kumva ngo axe localité zingahe ati abanyeshuri 1000 nibyo bishobora kuba bihiga. Urumva ko mu by'ukuri na ahantu hatuye cyane. Answa ukuntu no muri territoire ya Walikare bigoye. Yo umvise ngo agace karatuwe, buriya bavuze ngo axe runaka iratuwe, iyo uyirebye wowe ubwawe urabyibaza ukavuga ati si koko aha hantu kweri haba hatuwe. So nuko situation imeze. Ni urugamba rutafashe umwanya munini. Icyo wenda abantu bagomba kumenya nuko kugeza amagingo yangaya mama 23 yabashije kuba yahagaruye umutekano. Hanyuma hamenyekanye amakuru avuga mu by'ukuri yakomeje kugenda atangazwa. Twabivuze mu makuru yacu ya mu gitondo, ariko noneho haje kumenyekana ko hari ingabo zitari nkeya za FRDC zaje kwicwa na drone. Amakuru avuga ko ibyabaye ku ngabo za FRDC cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'ubundi zikorera ku ndondo ya Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Avuga ko hapfuye abasirikare benshi cyane nyuma yo gukubitwa ikibatsi cy'umuriro ndetse na AFC mu 23 ndetse n'amadubu. Na makuru avuga ko ndetse abangaba byabaye ku munsi w'ejo, aho
abasirikare b'u Burundi ndetse na FRDC bageze kuri 36 aribo baguye muri iki gitero cy'iyi drone. Amakuru agira ati FDNB bapfiriye ngo bakubiswe mu bice bigiye bitandukanye, hanyuma drone yabo yaje ibarasira icyarimwe hapfa 36, abandi benshi mirongo barakomereka ngo biteye ubwoba. Nyamara izi boro iyi drone yo yarashe kajorite wa drone niwe wenda wabibara, niwe ushobora kubisobanura. Nkuko aya makuru abisobanura avuga ko barasiwe mu Karango ahitwa kwa Musumari, aho bari bafite ngo inkambi yabo bari bahuriyemo n'ingabo z'u Burundi. Ya Karango kavugwa gaherereye mu gace ko bita Gahuna, akaba ari muri groupe ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Amakuru akaba akomeza atubwira ko harasiwe ndetse n'abasirikare harasiwe abasirikare bari benshi cyane, ngo ndetse ngo bari iruhande rw'agakanisa, ngo niho mu by'ukuri imirambo iri. Yego ibintu ko bitoroshye. Amakuru aravuga ko atari aho honyine gusa, ahitwa ku Cyanzovu ngo nanone ngo ni nkuko byagenze, ngo naho bikavuga ko uyu mutwe uhagaragara cyane bitandukanye n'ahandi, kuko ahandi urasa bitunguranye. Ibyo bakunze kwita gutega ibico ambushe byatumye uruhande rwa leta ruhahamuka, ngo kuko bari guhunga berekeza Ibijombo centre bava mu duce two muri iyi Ndondo, abandi berekeza mu nzira ya Mitamba bagana mu mujyi wa Uvira, igice gikomeye leta ikomeje gushyiramo imbunda zikomakomeye cyane. Nk'abantu mwe murumva ko n'ubundi ni amakuru akomeje kugenda atugeraho atubwira ko ibintu bitoroshye. Urumva imirambo ku makuru ya mu gitondo bavugaga 34, none ubu ngubu batangiye kuvuga 36. So urumva ko rero imibare ishobora kwiyongera isaha iyo ari yo yose, imibare ishobora kwiyongera isaha iyo ari yo yose kabisa. Aho ni muri axe zigiye zitandukanye. Hanyuma hari inkuru n'ubundi ivuga ko hari abantu batumijwe na Fondation Tabombeki, aho inama ishobora bashobora kuzahurira i Johannesburg bakaganira ku bijyanye n'amahoro. Ariko nkuko mwumvise mu makuru yacu ya mu gitondo twatangije ijwi rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi iminota ikaza kudufata tutarabyinjiramo cyane. Bivugwa ko hari abo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuba yangira yuko bagenda, yuko bava muri iki gihugu, ngo yuko bishobora kuba bigaragara nk'ubugambanyi. Amakuru avuga ko ngo initiative ya Fondation Tabombeki mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo bari biteguye kwakira tariki 3 na tariki 6 inama cyangwa se conference en faveur de la paix et la sécurité, byagombye kuba cyangwa inama n'amahoro n'umutekano. Hanyuma hakabaho ikitwa ibiganiro hagati y'aba acteur cyangwa se y'abashobora kuba bafite uruhari cyangwa n'abagira uruhari mu kuboneka kw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru cya Jeune Afrique nacyo nkuko cyabitangaje mu kinyamakuru nacyo kizwiho cyane gutanga cyangwa se kuzana inkuru zicukumbuye, cyaje kugaragaza ko ngo iyi conference ngo ishobora kuzaba iminsi 3, ngo kandi ikazaba ifite ingingo z'ingenzi zigeze muri 3, ndakeka ne 2, ingingo z'ingenzi 2. Bakagaruka ku byagiye byangirika cyangwa se uko uruhari rwa Sadeke mw'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko Sadeke yananiwe gukemura iki kibazo kandi kunga ari umunyamuryango. Icyo ni kimwe. Bakashobora bakaba bari kuzagarukana none ku bibazo by'umutekano by'amahoro n'umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu bantu bari bitezwe kuzaba bahari bari baratumijweho batagomba ndetse no kubura,
hakaba hari hateganyijwe uwo bita Monseigneur Donatien Chole. Uyu Donatien Chole muramuzi, niwe perezida wa Senko, niwe ukuriye Senko. Akaba uwo bita Eric Nsenga bakarepresenta, ndetse akaba ari uyu Eric Nsenga akaba ari umuvugizi w'iyo bita ECC, Église du Christ du Congo, cyangwa amatorero ya Gikristo ya Congo. Naho Senko akaba ari Conseil Episcopal National Congolais, ni inama y'abepiskopi bo muri Congo. Hanyuma abangaba bakazaba abango iyi Senko, ndetse n'abangaba ngo bakaba bakorana bikomeye cyane ni Fondation Thabo Mbeki. Hanyuma akaba bari baratumije n'abayobozi ba opposition cyangwa batavuga rumwe na leta hano muri Congo, barimo uwo bita Joseph Kabila. Joseph Kabila nawe yari yatumijweho. Martin Fayulu nawe yagombye kuba hari, ariko aba ndakeka Kabila we kwagera byanga bikunze bazahagera, ariko Martin Fayulu ngiye kumugarukaho hepfo mbabwira ikibazo uko kimeze. Moise Katumbi nawe akaba hari. Seti Kikuni akaba hari. Seti Kikuni nawe ni umuopoza. Martin Fayulu we muramuzi, nawe ntabwo avuga rumwe na leta. Antipas Mbusa Nyamwisi wa RCD KML nawe arazwi, ni umundandi waha hejuru muri za Butembo. Nawe kugeza ubu ntabwo ushobora kuvuga ngo aherereye mu ruhe ruhande. Bari batumiye n'andi ma invitation ku cyo bise opposition militaire, cyangwa mu batavuga rumwe na leta ariko bakoresha imbaraga za gisirikare. Barimo Corneille Nanga, nawe yari yatumijwe, na Thomas Lubanga nawe yari yatumijwe. Uyu nguyu Corneille Nanga ni ihuriro rya AFC, hanyuma Thomas Lubanga akaba ari uwo mu ihuriro ryo bita CRP, cyangwa Convention pour la Révolution Populaire, hariya muri Turi. Hanyuma bakavuga ko ibi ngibi bikomeje kurwanywa bikomeye cyane bikomeye na ntuzi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, nk'uko byasohotse muri rya jambo twagarutseho mu makuru yacu mu gitondo twatangije amakuru. Ariko kandi uwo bita Patrick Muyaya we yavuze ko ngo iyi initiative iri inopportune, ngo nta kimaze, ngo kuko Vital Kamerhe n'uwo bita Eberande Kalongere abangaba bari bahamagajwe nabo yuko bagomba kubaho. Amakuru atubwira ko ngo abangaba ngo ntabwo bazahagera, ngo ntabwo bazerekezayo. Niba position ya Kinshasa ahangaha wenda dushobora kuvuga ko izwi uko badashaka kwitabira ibya Thabo Mbeki nk'uko twabyumvise muri discours ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, benshi baravuga ko nibigiye kuganirwa bishobora kuba bizaba nkaho ntacyo bimaze. Hanyuma amakuru atubwira ko iyo bita Fondation Thabo Mbeki bashobora kutazashimishwa n'ibi bikorwa. Gusa amakuru mfite nuko witwa Seti Kikuni, harya ni bandera kanze mbagarukeho, aba bagabo batswe ampuza yabo uyu munsi mu gitondo. Urumva ni ibintu babona ko Kinshasa n'ubundi ikomeje kubona ko biriya bintu bishobora kutayigwa amahoro. Vuga ko Martin Fayulu, Prince Ipenge na Jean Baptiste Kasekwa abangaba pasiporo zabo bazatswe. Jean Baptiste Kasekwa ni akomoka n'ahangaha mu burasirazuba bwa Congo, ni uwahanga muri Nord Kivu. Martin Fayulu ndetse n'uyu witwa Prince Ipenge abatswe pasiporo yabo kugira ngo batazajya muri biriya bice, kandi aba nabo ngo ntabwo bavuga rumwe na leta. So urumva ko ni ikibazo gikomeje kubaho mu by'ukuri, navuga ko kitoroshye. Turakomeza tubirebe, dukomeje tubikurikiranire hafi, tuze kureba uko situation ishobora kuza kuba ziri ikwitwara. Hanyuma wenda icyo dushobora gusoreza aho ko ntabwo turi butinde muri aya makuru,
biravugwa ko amakuru akomeje kugenda atugeraho n'ubundi yose arimo aragenda agaruka ku ifungurwa ry'amashuri, uko amashuri bafunguye umwaka w'amashuri. Yego, urabona ko byinshi nibyo bikomeje kugenda bigaruka, gusa wenda icyo nshobora gusorezaho, ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Hari seshe desaja de PDD CSA Beni, hari abakozi bakoze imyigaragambyo muri Beni, barimo baravuga ukuntu Corneille Nangaa bari hariya ibyo bakomeje kugenda bavuga ati ni Republique Federale, ni leta yigenga ya Kivu. Hanyuma ko Constant Mutamba turindiriye uyu munsi uko gahunda ziri buze kugenda, ariko amakuru aravuga ko ngo il est très probable qu'il n'y ait pas d'audience aujourd'hui dans l'affaire Mutamba. Ngo hari igihe uru rubanza rudashobora kuza kuba uyu munsi muri Cour de Cassation kubera raison ziri ahangaha. Vuga ko ngo umutekano muke uri ahangaha muri Cour ya Cassation, abaturage bari hariya ni benshi cyane baje kumva isomwa ry'urubanza. Ibi ngibi bikaba bishobora kuza gutuma urubanza ngo rutaba. Ibi byose tugiye gukomeza kubikurikirana, wenda turaza kuba tubibabwira. Surtout kugeza wenda ubu ngubu icyo dushobora kubabwira nuko nta kidasanzwe gihari uretse imibare ikomeje kugenda yiyongera. Nyuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'uko amakuru ari kungeraho kano kanya, arambwira ko hari inama afite. Yego, ngo kuko ngo ari gutegura icyitwa deuxième congrès de l'Union Sacrée, nayo igomba kuboneka bakigira hamwe ngo ibijyanye n'amadialogue nationale. Ni ibyo ngibyo muri makeya. So wenda ngewe nta byinshi ngiye kugarukaho n'ibijyanye n'iby'imirwano, turaza kuba tubigarukaho mu makuru yacu ataha y'umugoroba. Reka rero mbashimire kuba twabanye muri aya makuru inshuti zacu. Hanyuma mukomeze nyabona mukore subscribe, share ndetse na comment. Hanyuma iby'inka zasahuwe muri za Butare, mu kanya nari mpamagaye Clever Bemba mubwira ni izo gahunda zikurikirane neza, uze kuzigeza ku bakunzi bacu dore ko ari nayo uyerekeje. Ndabashimiye rero, amakuru yacu yo nakagaruka nyabona. Turabashimiye cyane, murakoze cyane. Ciao ciao.